Jiwa dan raga
pargoluhano anggolang rapakon ham Tuhan lang margogo pitaha Tuhan mando pakon parlajoano hidup ni ai margati soludo naro parla giovani mandora pa namambain mandolea halani lang margo Yesus Tuhan ki Raja ki
parla joa naro bani goluku ai sei mabiara Anggo lang rakon Shalom Bapak Inang, Nama Poso, dan adik-adik Sekolah Minggu Jemaat GKPS Bekasi. Tidak terasa, sudah berbulan-bulan kita beribadah secara virtual. Sebentar lagi, ibadah akan segera dimulai. Sebelum memulai ibadah, mohon perhatian kepada jemaat yang akan beribadah di gedung gereja atas beberapa hal terkait protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Sebelum memasuki ruang ibadah, diharapkan setiap jemaat untuk selalu menggunakan masker dan atau face shield, mencuci tangan, dan atau memakai hand sanitizer yang telah disediakan, mengukur suhu tubuh, dan mengisi daftar presensi. Kemudian jemaat dapat masuk ke ruangan gereja dan duduk pada kursi mengikuti tanda yang telah diberikan pada masing-masing kursi. Tidak berjabat tangan, memberikan persembahan dengan tetap menjaga jarak, kurangi menyentuh peralatan bersama dan membawa peralatan ibadah dari rumah masing-masing, langsung pulang setelah selesai ibadah, tidak berkerumun, dan senantiasa menjaga jarak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Inang, Mampu Poso Haganupan. Shalom. Shalom. Ya, mendingan semangat nih pagi-pagi. Salam huma hubata Bapak Inang, Nama Poso, Namar Kebaktian i rumah, marhitei live streaming sadarion. Hari Minggu ta aima Minggu jubilate, arti ini mar surak-surak ma, marolop-olop ma bani nabata. Model kebaktian ta sadarion aima model B, janah ibagas acara taholi,
Adong do acara perkenalan bakal calon samas pakon citua bani ibadah tak. Ase haganupan hita aso menami sahorja calon samas pakon calon citua ase sirsir mahaganupan tene. Sadarion pe ojur hita niombah ta laho mandihuti kelas katekisasi jam 3 sore. Tene ipangindo hanami haganupan alat komunikasi ta ase non aktif malowe ase homi par mingguan ta. Janah tetap mahita menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakon memakai masker. Pai mai bukah kita kebaktian ta ase berehita panorang ta laho mangindo pangurupian Tuhan mangindo pangurupion janah masa teduh mahita saat teduh imulai. Amin. Riap mahita jongjong. Uji hita Tuhan ta marhite henni doding haleluya nomor 407 ayat 1 pakon ayat 2. Ibagas goran ninay bata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduy na pasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Marulop-ulop mabani na bata nasyam ganup tanoon. Dodingkon nasyam mahamulyan ni goranni. Sombah kon nasyam mabani puji-pujian namar mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Martonggo maita. Ham Tuhan Jehovah nadop pamonangkon hanami humbani kuasa ni sibolis pakon hamatean. Marolop-olop do hanami mamuji goran muna pasingin. Bagal tumangdo pambenanmu. Mambahen dihut hanami parsimada bani hamonanganmu.
Jana panean bani hagaluhan na sadukah ni dokahni. Tondui muna pasing inma namar maloi hanami. Asilambin idida hanami haluahon nahun bamu. Jana tetap hanami marhapor sayaon hubamu. Hubamu ma isombahkon hanami. Olop-olop apa puji-pujian nami. Panorang on sonai homa sadukah goluh nami. Amen. Puji hita Tuhan ta, marhiteon ni doding haleluya nomor 20 ayat 4 onom pakon ayat 7. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita sepothon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami na inagori atas. Paridop ni uhur mangidah hanami. Naroh doha nami jolma pardosaon hulobemu. Mansepothon dosa nami nabuein. Hotop dohiranan hasoman, na mangarapkon pambainan nama dear humban nami. Gati homadoha nami lang parduli hubani hasoman. Jana gati hanami hurang sirsir manjalo pardearan hubani hasoman. Habasaron, halayakon pakon lumbang ni uhur. Gati lang cupah ben nami. Hurang sirsir mangarusi pikiran ni hasoman. Parsahap pakon pambainan nami. Gati paroh ringis ni hasoman. Gati lang na madear ibayan hanami balos ni nalang madear na binahen ni hasoman dopak hanami. Hurang doha nami manonggohon hasoman nami. Hurang ringgas doha nami mangapohi halak na ibagas pusok ni uhur. Patuguh kam halak na ibagas hagalekon pakan pandolean. Sonai age padan nami dopak ham. Gati dolong lang isuhuni hanami. Alani ay maasiro hanami mansupoton dosa nami. Maidop mauhurmu, sasapaham madosa nami in.
Parguguhi jana ajari hamma hanami mandalankon hatamu ibagas goluh nami. Ipangindo hanami on hubamu ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan jana sipalua hanami. Amen. Tangar anjaha hapor saya hitama hata ni naibata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Anggo maparlaho hita ibagas haliharon songon iya ibagas naliharin saur dohita sama hita anjaha ipaborsi daroh ni Yesus anak ni indo hita humbani sagala dosa. Ibagas holong ni naibata domma isasap haganuk dosata. Halani ay pataridahkon hita ma tanda-tanda ni parguluhan nabayo. Hasangapon ma bani naibata ibabaw. Amin. Puji hita Tuhan ta, mari hita doding haleluya nomor 450 sada ayat sada pakon ayat tolu. Riap mahita jongjong. Saksihon hita maha porsayon tain, songan na sinaksihon ni haganup halak na porsaya, banisap tanoon. Au porsaya bani na ibata bapa, parguguh na so tarimbang, nama na palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nabata na sa tadain. Indo Tuhan ta, nasi dibukon ni si Maria, sanggah nape haliaban, marhite ikon dinapasing, nama naron napangit, bani panorang si Pontius Latus, ipar silangkon, mati anja itanom, turun hunaguri turu, mulak manggulu humbani na mate, bani ari patuluhon, naik hu surga, anja ulul isyamun ni nabata bapa, pargugu na so tarimbangin, unjay maya mulak magira, lahu manghumi halak na manggulu, pakon na dop mati. Au persaya bani tondi na pasing, bani kuria parsadan nama pasingin, parsoran ni sagala nama pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuon ni akula, pakon bani haguluhan na sadukah ni dokahni. Amin. Saudari Dasma Hita, bani acara perkenalan bakal calon sama spakon situa
ase yendoskon hanamima acara on untuk PHMJ laho manguluhon. Terima kasih. Salam mahu batah ganupan. Salam mama humbani nasyam Bapak Inang. Senagi nama poso na beribadah di rumah melalui live streaming tene. Salam mahu bani nasyam. Panorangon siholma i patandahon hanami utongah-tongah ta bakal calon situa pakon bakal calon samas. Nah sihol mengidangi i tongah-tongah ta marhite sidang jemaat pemilihan calon situa pakon calon samas na ipamasa bani Minggu tanggal 2 Mei 2020 sada i Gereja GKPS Bekasi. Ubani nasyam haganupan bakal calon na sihol ipatandahon hanami doma parhundulta teratur tene marhita sektor berurutan sektor sada ararat das subani sektor siah laudikia. Jadi holi idilohon hanami hun lobeon goran-goran nasyam deposiai ase rohman nasyam hun lobeon janah jongjong ma sebelah kiri nami parlobe napaduaon holi sebelah kanan dan seterusnya sampai haganupan per sektor das ilobeon. Deposiai kembali manasyam bani yanan nibe melalui pintu samping kembali masuk dari pintu depan. Asesonai maturus holi mulai sektor sada ararat sampai sektor siah laudikia. Diartene ase buka kita ase itangihon hita goranta bei. Nah parlobe aima hun sektor sada ararat bakal calon samas nomor 1 Bapak Mulyanto Sembiring. Nomor 2 Inang Sumihar Melpa Iriani Sianipar. Na patoluhon Inang Delvihana Saragi. Na paupathon Inang Nerli Saragi. Na palimahon Inang Dermaleine Rido Apriani Sinaga. Na paunomhon Inang Rusliana Girsang. Na papituhon Inang Hernita Purba. Bakal calon situa nomor sada Bapak Jansudi Sariaman Saragi. Napa duahon Bapak Rizcan Harapan Damanik. Berhalangan ya, Bapak Rizcan Harapan Damanik berhalangan tene. Iteruskan nami napatuluhon Bapak Robinhot Hasiholan Sinaga. Ya, tim multimedia supaya ditampilkan. Ya, oke. Jadi mulak manasyamhu ianani B melalui maaf teneh. Napa pathon Bapak Bernando Martin Sitio.
Na palimahon Bapak Otniel Damanik. Ya, hubani nasiam Bapak Inang, sonagi nama poso, Kuria GKPS Bekasi, onma bakal calon situa, pakon calon samas, humbani sektor sada Ararat. Ase onma holi nasihol ipilih kita, bani sidang jemaat tanggal 2 Mei 2020 sada. Sonaima ase mulak mana siam humbani yanan masing-masing. Ya, terus konhita bakal calon samas hun sektor 2 Bethlehem. Nomor sada Bapak Feriando Sinaga. Napa duahon Bapak Harapan Wijaya Purba. Bapak Harapan Wijaya Purba berhalangan. Napa teluhon Inang Bunga Intan Purba. Napa opathon Inang Arum Febriani Purba. Napa limahon Inang Derina Purba. Napa pituhon Inang Purnama Purba. Napa waluhkon Bapak Elitua Purba. Bapak Elitua Purba berhalangan. Napa siahkon Bapak Ismail Saleh Purba. Bapak Ismail Saleh Purba berhalangan. Namangihut bakal calon situa hun sektor 2 Bethlehem. Naparlobe Bapak Rasamen Saragi. Napa duahon Bapak Bernard Sipayung. Napa teluhon Inang Agustinar Purba. Ya, itu harus konhita. Napa patkon Inang Caroline Nova Purba. Ya, hubani hita haganupan nasiam Inang senagi Bapa naposo haganupan na beribadah i rumah. Onma bakal calon samas, bakal calon situa hun sektor 2 Bethlehem. Nasihol pilihota bani sidang jemaat tanggal 2 Mei 2020 sada, bani materi pemilihan calon situa pakon calon samas. Ase tanda hita tene pilih kita ma sesuai pakon na i ojur Tuhan bani tonggota paimah hujaib. Jadi bani nasiam bakal calon samas pakon situa, ase mulak manasiam bani yanan nibe. Selanjutnya bakal calon samas sektor Tolu Dotan. Naparlobe Inang Evalisde Sipayung. Napa duahon Bapak Henry Damanik. Napa toluhon Inang Janfrida Lindawati Sipayung. Berhalangan. Napa upatkon Inang Dumaria Nadeak. Napa limahon Inang Hotna Risma Wati Purba.
bakal calon situa sektor telu Dotan. Sada, Bapak Erikson Haloho. Nomor 2, Bapak Abner Paradi Purba. Nomor 3, Bapak Anto Sidebang. Nomor 4, Inang Gusdiana Damanik. Nomor 5, Inang Tiurmida Saragi. Nomor 6, Bapak Redison Purba berhalangan. Bani hita haganupan na adong i gereja na hadir i gereja so naigi mana siam Bapak Inang nama poso anggota sidi na beribadah i rumah tene. Onma bakal calon situa pakon calon samas hun sektor telu Dotan na sihol mengidangi hita marhite pemilihan calon situa pakon calon samas bani sidang jemaat tanggal 2 Mei 2020 sada na ipamasa hita i gerejaon. Bani nasiam bakal calon situa pakon bakal calon samas ase mulak manasiam bani ianan nasiam. Terus kon hita bakal calon samas hun sektor opat Emmaus. Nomor sada, Inang Alimsari Saragi. Nomor 2, Bapak Joni Oton Sinaga. Nomor 4, Bapak Sandri Putra Bintang Purba. Nomor 5, Inang Komantamin Saragi berhalangan. Nomor 6, Inang Hotma Lamtiar Gultom. Nomor 7, Bapak Edison Girsang berhalangan. Ya, calon situa kosong. Ubani hita jemaat na hadir i gereja terlebih ubani nasiam Bapak Inang nama poso anggota sidi GKPS Jemaat Bekasi na beribadah live streaming i rumah. Onma bakal calon situa pakon bakal calon samas hun sektor opat Emmaus. Nah sihol pilihota bani sidang jemaat pemilihan calon situa pakon calon samas na ipamasa bani hari Minggu tanggal 2 Mei 2020 sada i gereja GKPS Bekasi on. Bani nasiam bakal calon situa pakon bakal calon samas ase mulak mana siam bani yanan nasiam. Namangihut bakal calon samas hun sektor 5 Filipi. Nomor sada, Bapak Murjianto Turnip. Nomor 2, Inang Desma Purba. Nah, nomor 3, Inang Roslina Ken Paramita Sari. Nomor 4, Bapak Juner Gultom. Berhalangan. Bakal calon sintua sektor 5 Filipi. Nomor sada, Bapak Ivan Damanik. Nomor 2, Inang Novita Ramayani Damanik berhalangan. Nomor 3, Inang Masdalinda Girsang. Nomor 4, Bapak John Ramadi Sinaga.
Ya, hubani hita haganupan jemaat yang hadir di gereja senai nasyam Bapak Inang nama poso haganupan anggota Sidi GKPS Bekasi na beribadah secara live streaming di rumah doma itanda hita si dia tenai marhite perkenalan panorang on ase tonggoh kita bani pemilihan calon situa pakon calon samas sidang jemaat 2 Mei 2021 holi pilih kita sesuai pakon harosuhta atau pertimbangan layak bani mengidangi itong-atong tatene on masih dia ase pardia tehita bani nasyam bakal calon samas pakon calon situa ase mulak manasyam bani yanan nasyam. Bakal calon samas hun sektor onom Getsemane. Nomor sada Bapak Salomo Marulitua Sitio. Nomor 2 Bapak Jansar Vianus Saragi. Nomor 3 Bapak Nirwansah Haloho. Nomor 4 Bapak John Volmer Saragi. Nomor 5 Inang Sahmauli Sipayung berhalangan. Nah, nomor 6 Inang Betty Simanjuntak. Nomor 7 Inang Pristauli Desni Ernita Turnip. Nomor 8 Inang Tiarma Yuliana Sinaga. Nomor sia Inang Mary Rosanti Damanik. Ya, calon situa hun sektor onom Getsemani kosong. Jadi hubani hita haganupan jemaat na gereja sonai gena i rumah melalui live streaming on masih dia bakal calon situa pakon calon samas hun sektor onom Getsemani. Ase tonggohon kita bani pemilihan calon situa pakon samas calon samas holi bani tanggal 2 Mei 2021 Boy Mardalan Jenges jana si dia pe boy terpilih sesuai pakon harosuni Tuhan nalaho mangidangi itong atong ata. Terima kasih boy nasyam mulak manasyam kumbani ianan nibe. Teruskan hita bakal calon samas hun sektor pitu Horeb. Nomor sada Bapak Charles Silalahi. Nomor 2 Bapak Roger Andi Mei Purba. Nomor 3 Inang Ridawati Saragi. Calon situa hun sektor pitu Horeb kosong. Ya, Bapak Inang hita haganupan ijon ipatan daun hanami tene. Bakal calon samas hun sektor pitu Horeb ase pardiate hita ingat hita holi bani sidang jemaat pemilihan calon situa pakon calon samas na i pamasa hita tanggal 2 Mei 2021 minggu narhoon ase pilih kita mah sesuai hasihol atta na laho mangidangi itong atong hata sihol dihurta si dia mangidangi itong atong hata ase lambin marhidorap pelayanan itong atong ni jemaat marhite tambah juak-juak ni naibata itong atong hata tene. Terima kasih mah bani nasyam mulak manasyam bani yanan nibe.
Nah, mangihut bakal calon samas hun sektor Walu Kana. Nomor sada Bapak Rudi Aprianto Saragi. Nomor 2 Bapak Riverson Saragi. Nomor 3 Inang Betty Nur Saragi. Nomor 4 Inang Murni Saragi. Bakal calon situa hun sektor Walu Kana. Nomor sada Bapak John Edward Saragi. Nomor 2 Inang Marudur Sitorus. Nomor 3 Bapak Jalismar Purba Berhalangan. Nomor 4 Bapak Yehezkiel Lili Prabowo Purba Berhalangan. Ya, jadi on masih dia na gabe bakal calon situa pakon bakal calon samas hun sektor Walu Kana. Sehubani hita haganupan jemaat anggota sidi GKPS Bekasi ase pardiate hita sidia ase boy holi marhite pilihanta gabe juak-juak na melayani di tengah-tengah tatene. Terima kasih ma bani nasyam mulak ma hubani yanan nibe. Naparpudi aima bakal calon samas hun sektor Siah Laodikia. Nomor sada Inang Sri Tenti Junior Purba. Nomor 2 Inang Maharani Saragi. Nomor 3 Inang LP Mariani Si Mangunsong. Ya, hubani hita haganupan Bapak Inang Sunagi Nama Poso anggota sidi GKPS Jemaat Bekasi onma sidia bakal calon samas hun sektor Sia Laodikia ase pardiate hita bani tanggal 2 Mei 2020 sada hari Mingguon boy ipilih kita seturut dengan ahana itonggohon hita tene ase marhitehon ni pemilihan nai tambah matongon juak-juak ni nebata mangidangi itong-atong-ata ase lambin jenges pangidangi otta hubani Tuhan. Sonaima humbani nasyam bakal calon samas mulak manasyam humbani yanan nibe. Ya, jadi hubata haganupan sonaima nasongon perkenalan humbani bakal calon situa sonai homa bakal calon samas hu tongah-tongah tatene bani tanggal 2 Mei 2020 sada bani ari Minggu on ase ulang lupa hita roh hubu gereja on nalaho menghadiri sidang jemaat pemilihan calon situa pakon calon samas ikuriata alani sideado nalaho mangidangi hita bani panorang naloro. Jadwal nadop i bagihon hanami ase aima ihut kon hita bergiliran dari sektor 1 sampai sektor 9. Ase boy hita menjalankan protokol kesehatan janah mardalan ibagas na jenges. Naima terima kasih ma Tuhan ma na makasomani hita. Uji hita Tuhan ta marhite ondoding haleluya nomor 466 ayat sada 2 pakon tolu.
Aseringas maita karena tunggu memberi buat baik Tuhanin. Ai ada tongon lamen sai saut masoni. Ai ada tongon lamen sai saut masoni. Sonari tanggal hitama ting-ting humbani PHMJ. Ting-ting bata bani Minggu 25 April 2020 sada. Naparlobe bani hari Sabtu tanggal 1 Mei 2020 sada. Pilaksanon hita do ibadah penghiburan. Aiman na tertunda karena pandemi Covid. 10 siah hubani 20 siah keluarga anggota jemaat yang berduka cita. Ia dongkon di ruang utama gereja masuk jam 10 WIB. Napa duahon bani Minggu 2 Mei 2020 sada, kebaktian Minggu masuk pukul 8 WIB. Dilanjutkan sidang jemaat Aima pemilihan calon situa dan calon camas. Napatuluhon bani Minggu 2 April 2020 sada ilaksanahon do baptisan kudus hubani sada keluarga anggota jemaat persiapan humbani sektor Laodikia. Selanjutnya ting-ting pardugitan diarni urnabi lang palay basaon hanami doma ibain hanami ibagas WA melalui pengurus sektor jana pengurus sektor boi teruskan huani grup sektor tabi. Aima ting-ting bata bani Minggon asediar sada hita bagas tonggo manunggo ting-ting ta nasioli horja kita ibagas na seminggu luber nyari sada hita ibagas tonggo. Terima kasih sombah nami hubamu Tuhan. Dia tetupa bamu Bapa. Bani der layakmu ben nami haganupan huria GKPS Bekasi. Boy hanami marasa daun Tuhan bani sadarion ibagas minggu nami. Marasa daun pakon ham memuji pasangapkon goranmu nama pasingin. Bapa martonggo hanami nalosi holorjokan nami tengah-tengah huria GKPS Bekasi. Aima bandiari sabton Tuhan nasiolia dongkon bipada penghiburan. Ibotoh kamdo Bapa halani namason. Bahad doa soman nami dari bagas pusok nihur nalape das pangapohon hubani sedia. Ibagason Tuhan martonggo hanami. Ase bani hari sabton Tuhan boy hanami riap ijon. Laho memberi patuguh kon sidia Tuhan ibagas mendopak kon namasa tongah-tongah ni sidia. Sonai homa Tuhan bani hari Minggu pe Bapa. Si holia dongkon do tongah-tongah huria GKPS Bekasi. Aima pemilihan calon situa pakon calon camas. Martonggo hanami mangindo pangarupian na humbamu Bapa. Ase haganupa non boy mardalan ibagas nadiar. Amma tongtoman nyorapi ton dinami marsada-sada haganupan huriamu. Ase boy hanami sada Tuhan. Nalaho mamili parhorja tongah-tongah huria GKPS Bekasi. Sonai homa haganupan calon samas pakon calon situa Bapa. Martonggo hanami mangindo hobamu. Ase hamma tongtoman orangi hati pikiran ni sidia. Ase boy homa sidia Tuhan. Sir-sir mangidangi ham itongah-tongah ni huriaon. Terima kasih Tuhan bani baptisan kudus peri Minggon. Ama tongtong na campur tangan Bapa. Ase haganupan boy mardalan ni bagas nadiar. Keluarga nasiol manjalo baptisan pe Tuhan. Ama tongtong mempersiapkan si dia.
ase boi sidia manjalo horjain Bapa Ibagas Nadiar Haganupan. Bapa martonggo hanami bani kegiatan Haganup di tengah-tengah huria GKPS Bekasi. Sonai homa Tuhan perduitan di tengah-tengah huria GKPS Bekasi. Hamdasa pangondosan hanami Bapa. Ase Haganupan horjanami tengah-tengah huriain. Hamma tong-tong na tondok Tuhan, marpasu-pasu hamba Bapa. Ase Haganupan boi mardalan Ibagas Nadiar, songon na hinarusuh koni uhurmu. Siol dilanjutkan hanami homa per mingguan nami bani panorangon. Ondos subamu magolu pakonton di nami. Dosa pelanggaran nami Bapa. Salpo kam Tuhan. Ase talup hanami roh hulubemu. Ibagas Kristus Yesus martonggo marondos sanami hubamu. Amin. Pai mai jalo hita hatani Tuhan, mar hita ambilan nai pada skon juak-juak ni. Mandoding hita humbani haleluya nomor 205, ayat sada, opat tambah onom. Manamantasi apa naman ramothon haganupas segala hauhuron apa pikiran nasyam Ibagas Kristus Yesus Tuhatain. Amin. Bilan bata ay mahumbani sada Johannes tolu ayat 10 siah dasubani 24.
Au membaca ayat 10 sia, Nasyam membaca ayat 20, sonai me bahasa hita secara responsoria, hanami na ikarejon, age Nasyam, Bapa ina, age nyumpah nami nama poso, na adong irumah, sadadu hita haganupan, ibagas tondui di Tuhan. Bukah kita ma. Hunjon ma boto hatta, pabua humbani hasitongan hita, ancaha ipatenger hita uhurta ilobeni. Nasyam hina holongan anggoseng isalah kon uhur tahita marhisani uhur do hita ilobeni nai bata. Anjaho ondo titahani ase persahita bani gorani anak ni Yesus Kristus anjaha marsiha holongan hita son nadop tinolah kon ni ai hubatta halak naman ramot kon titahani ai do nama rianan ibagasia anjaha nai bata ibagasia anjahun jondo iboto hita nadop marianan ia ibagasita ai mahumbani tonduin nabi nereni bata sonai madasni horas ma hubata haganupan hubana Nasyam bapa ina genumbah nami nama poso na adong irumah ado kabar Nasyam horas ma age bani Nasyam na adong sonari irumah bahat doha nami sonari gereja andohar Nasyam marmalas niuhur riapa kon hanami sunai mage hita haganupan malas suhurta bani minggu jubilate marolopolop hita sadarion dar bapa inang totu ai domma iboto hita mulai nahinhan tujuan ni geluhta. Apa sebenarnya tujuan hidup ini? Angko domai boto hita aido takasma age homahubata arahni goluta. Lani yang golangi boto arahni goluhni tujuan ni goluhni langi boto yage huja mardalan. Songon nama korja huju madas maiju mahapelangi boas sakulni. So nama horja i kantor das mai kantor taring laptop ni. So na horja ita ganupan mambambonto din may pasir sir ganupas si panganon HP taring indah ni rumah. Gati lupa hita bani keterbatasata. Aha do tujuan ni goluhta. So nai homa agi babagal-bagal konyom bataon. Rasi patalu pahita hujado sebenar ni tuguhonota halakon. Hujado tuguhita halakon. Cita-cita bani halakot tinggi. Anggoboy hampir nyaris jadi presiden. Tapi proses ibagas tujuan ai songon nalang sesuai hubani aha sinitani uhurta hita ganupan naibata ibagas Yesus Kristus pe martujuan do mambere anak ni Yesus Kristus nalaho paluah kon hita jolma pardosa ai keturunan ni si pardosa do hitaon haganupan hinan janah sonari malas suhurta dom magabe anak-anak ni nai batahita marhitehon ni nadop itobo sita ibagas Yesus Kristus janah martujuan doho maya nalahomanobus hita sonai homa papasti Nasyam bapa inang calon samas age calon situ ayah ada tujuanmu laho samas age situa satabi.
Ase boto anak tado hita perhorja ni kuria. Ase boto keluarga do hita makorjahon horja pangidangyon. Ase masuk do hita bani horja hasangapon. Lah. Ase haganupan jolma porsaya. Janah menandai haluahon nabi nere ni naibata ondo asyadong parhorja ni kuria. Kalah niay do ase porlua dong ham. Ase robahan ni lau surga. Anggo perusahaan on tujuannya untuk memproduksi banyak barang-barang dan memproduksi banyak sebanyak-banyaknya hasil produksi. Tapi anggo tujuan di gereja sebahat jolma porsai hubani Yesus Kristus aja masuk surga. Nah, sanggup mah sonai mahita haganupan domai sobut hitau kaganupan kurian itu hatta. Kita sekarang berstatus kurian itu hatta. Ayah ado kurian itu hatta on. Kurian itu hatta isobut doai eklesia. Eklesia dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dipanggil keluar dari dunia yang gelap. Dan sekarang ditempatkan dalam sebuah tempat namanya gereja. Gereja bukan gedungnya, gereja adalah orangnya. Oma haganupan nasyamba panai rumah, nasyama gereja, nasyam inang nai rumah, nasyam nyombah nami. Pokon hita ganupan adalah eklesia, Tuhan yang telah menarik kita semua dari dunia kegelapan, dari dunia lama dan masuk ke dalam gereja. Orang-orang yang telah ditebus Kristus. Ai mahitaon haganupan. Malah suhurta Bapak Inang. Ai dua ase marjubilate hita. Ai dua ase marmalas niuhur mar sorak-sorak marolop-olop hita. Ibani sadarion halani hai dom mahapetongon. Masuk hita panean hita anak-anak kekudusan, anak-anak kudus, anak-anak nasitong, anak ni debata nasitong. Hujon mabotohan pabuah humbani hasitongan hita anjah ipatenger hita uhurta ilo beni luar biasa. Nah, sebagai humbani hasitongan dohi tahape tongon domma puas ham sebagai anak ninai bata nasitong anggo bain grade anggo bain persen ni parguluhata pasal guluta ilo bene batana domma puas ham Bapak Inang sebagai anak-anak kudus. Doma puas ham Bapak Inang genyom nami nama poso sebagai anak-anak nasitong. Labe pendita perlunya panorang uti nari marhitehon ni ambila toma ipangindo hubata haganupan ase boy hita mangida iman hapor seota ai sedo iman pardarat iman hapor seota ai sedo iman pardagingon tapi iman hapor seota ai ma iman batiniah iman yang datang dari roh itu sendiri. Roh Kudus bekerja aido mamisir Tuhata Yesus Kristus nagoriatas tondu ini do nama kasomani man ramot ho kita sonari dehardo ai mardisiplin hita dehardo ai rajin hita martonggo dehardo ai horjau kita tugas-tugas pelayanan laong terlambat hita tapi nai butuh kosedo iman pardaging tapi iman yang batiniah
urna bersih lang mariluk-eluk, lang pitah jenges ni parsahat, lang pitah kedisiplinata ibagas nama korjahon age pangidangion, lang ko terlamba ko mahitai rumah, age mengadongkon kebaktian, tapi sonahado iman yang batiniah itu, apakah kita sudah mampu dengan benar untuk berdamai dengan sesama. Negatido homagena siam makorjahon horja bagal na pasing. Sir doha mardamai mengampuni hanak na marsalak be sonai do sir doahu nini hurta, tapi ai kerajinan yang sifatnya daging, yang sifatnya lahiriah, belumlah itu batiniah. On masudak ni nagabi halak karistenon ibere do batta panggorani uhur. Apa itu panggorani uhur? Suara hati. Hado suara hati on. Ai mas sunai desis. Hado sunai desis on. Sunai desis itu seperti di pengadilan, ada dalam hati ini mengatakan benar atau salah. Ai ma panggorani uhur. On mas sunai desis. Song nai didah kita paku batiki mardalan hita. Langho nana hetta, tapi lewat hita 10 meter adong panggilan di bagas hurta, ay masih paturo no kanay pakuay, masih lang hugizi ko pakuay, om magorani suara hati, om magorani sunay desis, om kadua namin sunay markareta, hape mardalam manay markareton lang, marmotor lang ay do. Bahasa siater do lengai do. Ong kemana bersepeda motor, bonceng ma bipo na pensiun bani panorangai. Siapai adong mapaku bartong bani balok, lantas memang langho na hanami, tapi lang hubuat bani panorangai. Lah ibu kanami. Bayangkan nasyama sampai 1 kilometer lewat 200 meter karena suara hati, karena sunai desis. Pulang ke belakang, ambil itu. Unang benahita selamat ipaturuk kuasa mulang selamat nini. Langai mah. Ya terpaksa balik. Lang terporso sunai desis. Lang terporso suara hati. Ay marhorja do ijai tondoi napasing, pulang ke belakang. Untung belum ada lewat mobil besar, halanyaha on daerah perkampungan huta-huta mengenai do, ya diambil. Dokosi buat batu, papeleng om gabe pitor hinan gabe modom pakwai, sonai ma bapak hinang. Mungkin ahurang bagasau patorangkon hubay na siyam, sonaha macarani sunay desis ay marorja, sonaha masuara hati ay marhorja, sonaha matongon panggorani uray marhorja, hubata haganupan, na barangkali sunay desis, panggorani uhur ay masuara hati ay gati manguhumiham. Gati protes hubamu ayah hadelo purba ay ma sepaturu ko ay ninido ijay do homaton dui ay marsab tapi ipaturut hita do dos kosong na membuang sampah doai may boto hita lepa do membuang sampah lang boy membuang sampah ay do nini panggorani huray tapi ihorjahon dotong. Ate bapak inang nang sunay do may boto hita lepa do ay tapi sunay do tong ngay do nini panggoran yuhur marhorja do ijay tondoi napasing sunay desis. Suara hati itu tetap berbicara, bahkan dia menghumi mendemonstrasi
Lang tongonay saragi, lang tongonay purba, lang tongonay sama senami, lang tongo parlahomi situal, lang tongo parlahomi kursikola minggu, lang tongon parlahomi burumani nini do. Tapi majugul nihita, bammoji salido nihita. Alangari minggon nadong hasasapan ni dosa, ay may hidop ni hur ni Tuhanay. Hutong-tongata. Sangga naman sa luhurta ibagas, bagalando na ibatahong ba ni hurta anca iboto haganup, na siyam hinaholongan ang goseng isalah kon luhurta hita, marhisan yuhur do hita ilobe ni naibata. Bahado pambotoh ta pasal hata ni naibata. Tapi pambotoh ta pasal hata ni naibata, lubin naibata humbani pambotoh ta. Langay do, age jago pandita marambilan, atapi si peongga roko jo pandita marambilan, lobi do bagalan na ibata, pasal pambuto niyay, atapi senasyam haganu pan na maloy jo mambasa bibel, sakip malo ni rado mamartinggili ba ni sermok kala ni jagoni, lobi peda, pambutohmu pasal na ibata ay bagalado na ibata age haganu paniloy beon bagalado na ibata se manungun tulus duhur ta do tujuat tagabe samas do tujuat tagabe situ hari mingguon yang golang terpilih kam gabe samas mo rumah persayamu pakon na ibata HP langay, lobi do bagalan na batapa ko samas, lobi do bagalan na batapa ko situa, ay sunay do Korea na do ito busto hata, ang gumasok pe ujay gorak ko tuha calon latuan, calon, halay na diyo matuhani pardiateham pargoluhaku, aku sudah masuk Tuhan ke dalam rancangan anugerahmu. Ay ma, hidup ni hurmu do Tuhan, monang atap lang au. Talu pia Tuhan, hidup ni hurmu do mai pasopat hidup ni hurmu au, ongga terdaftar Tuhan. Arti ini tanda-tanda kebaikan adong ibata. Ita ganupan na hinargan itu hatta. Lang boy maseda hapor sayota. Gabe tardaging hita, lang betar tondui hita, halani perkara pemilihan menang atau tidak syamas sintua. Gopala mau malang rajin pengurus parinangon atau pengurus parbapaon, pengurus nama poso hal yang terpilih ya gabe, pengurus seksi ai, marsalisi da subani panorang sonari, lang ringga sepertupuan be dibiarkan begitu saja hal-hal pardaging opeai, sepe parton duyo nai. Angko masuk mahubani pelayan gereja masuk mahubani hal-hal partonduyon tondui mana marsa tondui mana marhorja kuasani na ibatama na marhorja na ibatama gabe subjek lang na ibata gabe objek. Artinya angko na ibata gabe objek kapan saya butuh saya panggil. Artinya ay gabe objek adong stok tapi ga boy buat tita on baku. Tapi angko subjek do nai batama namar horja totap marianan ibagas guluta lang gabe objek iya. Artinya sebagai pagori ni kuria hita, God yes, church yes. Naibata oke, naibata baku, gereja pe baku. Pasu-pasu baku, gereja lang baku. Oh mana disebut objek.
Perluhur tamandapo pasu-pasu, tapi langi batta gereja, langi batta pertupuan, langi batta makorjaon horja pangidangion. Hasangapon ay dasay batta, hisa-hisa ni daging doay, anggo pita hilobe dasaya marsakaw, tapi langi horjahon, horja pangidangion dalam bentuk nalegan, langi patoru derini, hisap-hisap ni daging doay. Aima spiritualitas na bersifat lahiriah, marpakiam bagal au asesona sangat lau huja-huja marbaju bagal hu pasar hu kereta api ipake baju bagal sona sangat. Tapi daging dopiai anggolang manggoluh sunai desis, lang marhorja hati nurani, lang marhorja tondui ai ibaga zuhurni, on par daging on dopiai, apalagi mamambum ipake baju-baju dinas keagamaan. Ate na siapa dong mambum huma marhitehon ni persahab marhitehon ni baju-baju dinas keagamaan lang, marhitehon ni jabatan-jabatan pelayanan lang, malah suhurta halani hita haganupan marhitehon ni ambilanon ipainga duhu bata asep paruga maun dalang pardaging, tapi paruga maun partonduyun. Ase hita ganupan mardisiplin matotap hita halani aima buah-buah ni partonduyun nasitungai marhorja matongon Tuhan in marhite tondini hubata janah tetap mahita Tuhan mana marhorja ibata ai subjek do iya ibata sedo objek halaniai unang hita mengukur nai bata halani uhur do pandiloon pasal nai bata humbani uhurondo pandiloon pasal nai bata unang ibe kita ukurat taon uhurta lang ibe kita mengukur nai batas sebatas pengetahuan kita. Halani ai do tantangan bani panorang ai, tantangan bani panorang ai ajaran gnostik nasihol mempengaruhi haporsayon dia pasal Tuhan Yesus. Halani ai hita ganupan na membuka internet, na membuka YouTube, na membuka media sosial nalegan, anggo adong tantangan-tantangan iperhadap kom hubay nasyam pasal gnostik menganalisa pasal Tuhan Yesus. Bani nama toras hapor seota do mamarhorja tondu ini Tuhan ini bata lang tartaluhon hatorangan ape parugama nalegan pasal hapor seota hubani Tuhan Yesus halani marhorja do tondu ini hubata napamonang tetap hapor seota amen malah suhur boy may paikat na jam haganupan halani hamatoras halani bani panorangai tantangan na sonari na masa sonai tantangan konteks penulisan sa Johanneson ay maajaran gnostik na menekankan knowledge menekankan cara-cara ilmu-ilmu filsafat ya pengetahuan agi pasal na ibata berdasar kapambutoh ni doibay pasal na ibata langongga marhorja sunai desis langongga marhorja panggoranihur tapi pita hanjon do langongga hanjon anggo pala mahanjo 100 hanjon 0 mang diar anggo hanjon 50 diar tumang anggo pala utuk-utuk do ganupan nalaho mangidangi nalaho memahami pasal nai bata hanjon lang marhorja tondoy na passing lang diaray tapi marhorja do tondoy ay hubata haganupan hita ganupan na hinargan itu hatta mari marolopolop mahita halani domma dong
masini naibata Tuhan inhu bani guluhta marhite honi Yesus Kristus ase marhamu bahon hita marhorja do tondui inhu bata tapi gatilang itangar hita tapi angko marhorja matondui ai ipaingat marhite honi ambilawan on ase tangar hita maai marhorja do tondui ni Tuhan tain gati langit tangar itulah kami ini. Jadi yang kodom may tangar salinayay langsung horjao da Bapak Inang da nasyam na rumah Bapak Inang agen yung bah namin nama poso orang tua lansia ganupan ang konoma iparsakot tonduin hitay baga suhurta lakapay madiar tongosona niya mitor horjao ma langago nani ituruti uhur soongon hatani pasa na makatahon anduhur pinurputan tading iparsubanan uhur na tinuturutan lalap malang dapotan ay ma upasa hubani anak boru na mamilih tu lang ay kan rohaji supir ni kereta api lang supir ni kapal terbang don ini roh supir ni gojek tahu diri kau supir gojek aja kau ini jadi roh supir beca pelang ini nai be itu ruti ganupan langong ka manukut Tuhan ne jado jodohku ada sebenarnya si pangindoan langai do haru paragat engko memang ai do ibere Tuhan amin ningun malah sur ke Tuhan menai kirim ham nini langai do la saya menu pakating tas pakating martel pediardo pakating parpalu diar haganupan tapi hasil ni tonggo lengai do ai maase andur pinurputan tadingi parsubanan uhur nati nurutan lala malang dapotan alanyai unai bekam lalap uhurmu itu ruti ganupan uhurmu rado lang dapotan lagi hatani Tuhan bodo lang dapotan anggusian ada pengurus langbak kujain ini sayop lang rahoma pensiun mati pilang rahoma lengai itu jadi senahama masih uhurai anduhur pinurputat taningi parsubananai uhur nati nurutanai lala malang dapotan hujama pelarian yang kulang dapotan lungunan nalang dapotan lungunan lungu kaporseoni lungun hasomani lunguni podoman lungun gereja das hukuburan lungun tapi halak naringgas marlumbang niur marhor ja tetap sunai desis marhor ja tetap panggoran yuhurni mar jubilata deya marolopolop deya sonai homahita ganupan marolopolop dehita ganupan halani doma bersih paruhuratamen gula najam hole ganupan bersih be paruhuran marlapatan di batai botohita do tujuan ni marning kusadario ang kusadario pelang homa isusi atigan nai bilang dasutito kena teko ngan nai jayai mate tekijai pelang dapot pojam no madokah ni manggolu pelang dapot diturutan lalap. Terima kasih mahubani Tuhan marhorja do ya terus nalah bau hurta itandai hita iya jana hita pehoma nagabe talup do hita haganupan anak pakomboru ni tuhata ay mapasupasu ibata haganupan marolopolop mahita halanay panggwal nami benasyam mulai musita ringgas hita marhorja.
Hita ganupan jongjong mahita. Oma gattini ulupulukta marjubilate hita sadarion. Ringgas hita marhorja. Sita marhorja nasegoto marhasonangan golutaon sir dotong Tuhan ta mamberego golao marhorja hubahataon nai manatongon amin sai saut masoni Horjahon marosuni aseda potan pasu horjamui manggar-gar nasinari jana tong iha somani Tuhan tai nai madatongon amin sai saut masoni nai madatongon amin sai saut masoni nai madatongon amin sai saut masoni nai madatongon amin sai saut ibarat tangan betoton nai madatongon amin sai saut bersih huhur nai madatongon amin sai saut masoni nai madatongon amin sai saut masoni martongo mahita nai madatongon Tuhan terima kasih mahubamu bani hata podah hata nama jengis ambilan nadop ipabugi unham hupenani pasu hamma Bapa bereham kesehatan hubani parhorja ni kuliah ganupan sunai homa kesehatan spiritual kesehatan ni haporseon sedia aselamin roh margugoh ni marhidora berdampak Tuhan pangidangion itu ngatongah ni kuriamu hasoman nami Bapa na ibagas pergumulan di sedia aima calon situa calon camas bani hari minggu na roh marpesta rohani hanami bani pemilihan in lau manut Tuhan isi tongo perhubas Tuhan perhubas namar malas nyuhur marhubas ikuriamu hari minggon halani pesta duhai Tuhan ase talup Tuhan nami marmalas nyuhur atap pelangpe itodoh kanami Tuhan nagebe parhubas say malas matongon luhur nami hot hapor sayan nami haganu palang mahua agelang terpilih kanami parhubas Tuhan itu ngatongah ni kuriamu unang ipaturut hamba pasibolis merampas malas nihur ni sedia anggolanga pe terpilih sedia Tuhan tapi hot mah ganupan malas niurin pangarapan na manggulu hapersen na manggulu bani paruhuran ni sidia ibu hanami hubamu inang Novita Rameyana Damanik age bapa situa manahan Damanik age bapa Iwan Damanik age inang Eslina Boru Saragih sunayo mage bapa Robert Kristianto Saragih age Erika Yustiana Damanik Tuhan ibuan hanami doh mage bapa Ivan Hutagal sunai homa age Tisco Purba
Maidop uhurmu Bapa bani hasuman nami na sedang beritan sonari na isobut hanami ay hubamu Tuhan. Sa salama uhur nami haganupan laho manonggohon si dia bagas panorang on. Berham mahubani si dia hamalumon Tuhan. Maidop uhurmu Bapa hubani si dia. Beriham gogoh kumahubani si dia Bapa, terlebih pangarapan na mangguluh tetap. Hot bani uhur pikiran si dia. Ase marhitehonin pudas malum Tuhan, pasuham si panambari. Pasuham tambar nabi nereni dokter hubani si dia. Ase pudas malum Tuhan, janah boyhan nami riap use marhasadaun. Itong-atongah ni kuriamu. Age Tuhan ni bagas pemulihan pesedia. Haso maniham, pasu-pasuham, beriham pangarapan na mangguluh. Tetap marmalas nihur ase lamin roh podas ni sedia ali Tuhan pulih. Pos dur namin da Tuhan. Itangi hokam do elek-elek namion hubamu pasal hasuman namin na buritanay. Sari hokam sedia Bapa. Agi hanami haganu bape sari hokam. Nama korja bema hanami so Tuhan atapi jabepe hanami marhorja. Berehamu ben nami malas nihur dame. Jana pasu-pasu bani atapi sepe hanami. Bani parhorjan nami. Ajari ham hanami Tuhan anggudapa maborngin-borngin. Makata terima kasih mahubamu hanami. Halani dom may hasumaniham hanami bani horja nami. Sadari manipat siapai sonang mahur nami Tuhan halai tetap doa nami marondo subamu. Maidop maham Bapa tapahabepe pergumulan pertolon ni Bapa pakoninangon ate pertolon pasal perekonomian parutolon mamikiri para mangoni parutolon mamikiri parinangoni parutolon mamikirin yombani Tuhan hubamudo hanai mangindo haganupan urupi amanai Bapa bereham benami jalan keluar jana bani haganupan nado mareluke-lukin malembangin haganupan ido purmu Tuhan pergogoyham tangan nami laho manogu si dia nado malembangin Tuhan ase manrogo pilobe-lobemu Tuhan haganupan. Jangan marhor jatongon suara hati ini si dia sebagai bapa, sebagai ina, age sebagai nyombah. Tuhan, atap habebe tanggung jawab nami parhorjaan urupi ham hanami Tuhan, bani tugas tanggung jawab nami. Ase boy hanami tongon ale Tuhan jurei mardalan bani horja nami be marsada-sada. Agin yung nami haganu pambapa, na ibagas na lahu ujian, pakon na sedang ujian, marondo sa nami hubamu, pos duhur nami, ihasomani ramotokam do haganu pasideha. Orang tua nami Tuhan haganu panalansia, hasomani ham pasu-pasuam, bereham malas niur, hubani orang tua lansia haganu pan, age nadop namabalu pe Tuhan. Inang namabalu, age bapa namabalu, pasu-pasuam si dia haganu pambapa. Yang sukanai madaging pakonton dinami hubamu ibagas koran yang namu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahita. Dasma panorang ni patupu galangan mahita pai mayundos kita galangata tangar hita malobe hata ni nebata nagabe oncolan bata lahu manggalang. Aiman natar surat bani Psalmen 50 ayat 14. Galangkon ma bagal ni hurmu bani nebata ancaha galari ma bagah-bagahmu bani sitimbulan in. Sonari patupu hitama galangata.
Oh, sumpah-sumu, oh Tuhan, wedohu manami, usih bayayuna marbuana ramosto. Oh, nami pejor gitu, sonai keton on mana kabehitei nami, lau manju pakon andon masih nami ya Tuhan, surdukdo ibadah nami ubamu, oras deh tandani diudohan nami, bani pesta Palastiu, oras deh tandani diudohan nami, persipada bani pesta. Pasu-pasumu, oh Tuhan, wedohu manami, usih bayayuna marbuana rabosto. Golo nami pejor gitu, sonai geton dui nami, on mana kabehitei nami, lau manju pakon andon masih nami ya Tuhan, surdukdo ibadah nami ubamu, oras deh tandani diudohan nami, bani pesta Palastiu, oras deh tandani diudohan nami, daripada bani pesta. Pasu-pasumu, oh Tuhan, wedohu manami, usih bayayuna marbuana ramosto.
Tangani di Udohanami Bani pesta Palastiu Biar mahita jongjong. Boras teker Tangani di Udohanami Pasti pada Bani pesta Martong mahita maondoskun kalangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardiar layak janah naunja huban nami. Terima kasih maha tahun nami hubamu halani tongtong do ipasupasuham goluh nami. Do mai hasumani ham hanami janah ipasupasuham horca nami da subani sadarion. Sonari bagas malas niur roh doha nami mangondoskon buani horca nado pinasu pasumuin gabi galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pesa jalo hama galangan nami on bain hasang apun nigoranmu janah membahin lambin mar hataridahan harajanmu i duniaon ibagas koran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hama tongko nami on. Amen. Hondoskon bani Jesus haganu pandirikon. Hondoskon bani Jesus haganu pandirikon. Ridado Bapa namin ay naguriatas say na papasing maguranmu, seroh maharajanmu. Sa saat maharasuniurmu ay naguritong honson ay naguriatas. Beriham mabad namin sederon hagoluhan na riyari. Sasapham madosa namin son panasap namin bani dosa ni hasoman na mardosa dupa kanami. Ulang hanami bubayham hu parlajuan, paluaham mahanami humbani pangago. Laho manasyam janah totap manasyam ulang mubah-ubah. Anjahal lambin surung ma ibagas horjani Tuhan in. Ai botohon nasyam sedon nasoya halojaon nasyam ibagas Tuhan in. Jalo hama pasu-pasu bani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan nai batama ham. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu, janah maidop mauhurni mangidah ham. Idop pakon Tuhan nai batama bohini hubamu, janah ipasorap madameni bani tonduimu. Amen.
Shalom hubata ganupan. Selamat Minggu Jubilate. Sonai ma nasyam Bapak Inang nama poso haganupan tene na dihut beribadah secara live streaming di rumah. Horas ma hubata ganupan. Iya, terima kasih nih Bapak Pendeta Manis Purba, Pendeta Tonai ma Pendeta Resort Depok. Jadi kebetulan kosong dogan sadarion langsung melayani hubata alenai malas hurta boi dapotan hita humbani hatani Tuhan nai pada seni Bapa Pendeta ta sonai gena siam nambil bagian sadarion sektor Ararat. Terima kasih ma dema merdalan ibadah ta rosi pemusik tim multimedia, sonaige tim Satgas Covid. Bui merdalan haganupan ibadah ta in mahalani pangurupion ni Tuhata. Halani ai doma ondo subata hatani Tuhan. Tuhan tama na mampergugui hita lahu makurjahon in ngaganupan. Tangi bani suara hati panggoran itu ondu itene. Tuhan tama mempergui hita setong-tong tujuan ni goluh ta boi idalan hon hita romban hubani harosu ni Tuhata sonai homa isi sehanami do hubani nasyam na ibagas perawatan pedas malum semangat tong-tong tene jalo hita gogoh na humbani Tuhan ase bani ari-ari noroh Harapurnami riap hita marhasa daun beribadah di rumah sonai ge i kuriaton gereja ton sonai ma hata humben nami jana doma das ting bata tene tarlebih bani tanggal sada ai ma pangapohon tanggal 2 hari Minggon roh bema hita memberi hak suarata lahu manotuhon parhorja ni kuria ai ma bakal calon situa pakon bakal calon situa pakon calon samas. Sonai ma tuga-tuga uben nami horas ma jana riap ma hita jongjong. Sise hita ma kanan kirita selamat hari Minggu nita ma. Iya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Iya. Iya, tahun hita ma horas tulu hali. Horas. Mulak maita ibagas damai. We're living on
haleluya. Na irumah AGP na ija, hari Minggu lang lupa hu gereja. Na ijumat AGP na ija, marsaran masumbah kita Tuhan ta. Sonang dohita, sonang pikiran naranjut gabe sonang, ay taludo si bolis, anggo mangihut Yesusi. Ingat kita anggo hari Minggu, eta misir hu gereja. Lama nangar hatani Tuhan ta, pakon mandodingkon haleluya. Na irumah AGP na ija, hari Minggu lang lupa hu gereja. Nama korjang ijuma AGP ija, marsaran masumbah kita Tuhan ta. Sonang dohita, sonang pikiran naranjuk gabe sonang, ay taludo si bolis, anggo mangihut Yesusi. Ingat kita anggo hari Minggu, eta misir hu gereja. Lama nangar hatani Tuhan ta, pakon mandodingkon haleluya. Ku datang Tuhan, datang untuk menyembahmu. Ku bawa Tuhan persembahan padamu, sebab telah ku terima berkat yang kau beri. Ku bersuka cita memuji namamu. Inilah Tuhan yang dapat ku berikan, bimbinglah aku selalu di jalanmu. Sungguh tak terkira berkat yang kau beri, kasih dan cintamu sertai hidupku. Aku serahkan
jadi